Ćao svima. Sada kad smo podesili smještaj, sljedeći korak je da podesimo ponudu. Ovo je vrlo jednostavan proces, idemo u Nesi, kažemo 26. godina, tip da li je ljeto, zima ili putovanje. Smještaj izaberemo, imamo neke opis programa i ovo je da se povežemo sa CIS. Ja sada iz Zodiaka to ne mogu da uradim, pošto nemam GUID koji daje CIS, ali ovo radim ovako. Sada, ovo je neki skeleton ponude. Pansioni možemo da dodamo da li je to recimo noćenje ili šta znam, ukoliko želimo da noćenje sa doručkom da se plaća 50 €. Prevoz možemo da radimo kroz templete, što ću da vam nasledno pokažem, ili da radimo manualno to. Sljedeći su popuste, turistička taksa i aranžman. Možemo sada da pokažemo kako radimo popuste, primjer ukoliko imamo 20% popust za first minute koji traje do 30.11. a nakon toga imamo 15% popust koji traje do 31.12. Ovaj popust je aktivan do ova data, nakon 30.11. kreće ovaj popust i to sistem automatski kalkuliše. Sljedeće bi pokazao kako se rade template, kako bi ponuda radili dosta brže. Tako da ovo video završimo sada, sljedeće video pokažem transport i period template, što samo dalje koristimo to. Hvala puno, vidimo se u sljedećem videu.